Mwen ka fè la bonne bin tout moun mwen chè. Oh, mwen se bo baye. Non, pa bo blan. Mwen yo de ap kritike blan de yo, mwen yo apè de fè yon bonne. Non mwen chè, non. Non, pou ki vel lili, pa bo. Yes. Mwen fanatik blan, eh? Oui, lè te manke lot. Blan mi fanatik, oui blan. Mwen fanatik blan la. Mè apot la la. Les amis blan rive nan se domen. E nou Mako mèm la, Lilin. Yeah. Ok. Jemen kon fanatik ka fon foto pou mwen a blan. Kebe mwen. E pou fè lan long man? Yeah. Mouto rouj a mbeze? Non, pa mwen pezan yo. Oh. Avan bo la. Se va le boze ya. Se va le boze ya. Oui. Se va le boze ya. Lana kay la, lana se do mek nou wè Odlin. Oui. Mwen yo kagwa rje pase. Bon, ki konsey ou ta reme ba Odlin pendant la... Koman fanatik ki toujou ap gade blan Odlin? Kon fanatik ki toujou ap suiv blan, mwen blan gan pil love pou Odlin. Mwen priye pou mwen je fè relasyon. Non. E ba blan seman non? E ba blan seman, Odlin gen pil love pou blan tou? Mwen yo reme. Non, o bay tou lè de? Mwen yo reme, mwen yo damou, lè blan batan de Odlin, lè Odlin batan de blan, but yo, so pa ket baga. Anyway, but... Yeah, true love. Wish all of the best. Mwen je fè ou ta vè, ou grandi, but... Blan degaje gade Odlin. Oui. Ok. Peace, okay? Thank you. All right. E bon? E fini? Koman yi? Om de kote avan? Mwen avan la e? Ok. Se apel yi. Ou nan li mou telefon nan? Jamen nan li la. Nan mi sa fè foto, isi li. Ou la fè foto pou blan? La fè foto avan, ou vle fè yon a blan? Oui. Bak fè foto. Yon nou kon fanatik la kap fè foto a blan ankor. La son fanatik blan ki kon gade blan. Ou ka fè foto, wè bolem. Yon nou bon meto ankor. Ou gen foto? Ou gen telefon? Oh. Ok, na pou el bou? Mak el bou? Ok. Jache apou el bou. Nouè ou din ap fè selfie la avèk Futu Maruni.
Abang bola. E ba mwen nou la tou. Abang problem la. Aso ekip fanatik blanc kontre la Kapaste Kade. Mese fon leve blanc mwen. La pone la première.